Mwarimu munene wa cukuru ya Nthaka ya Ikoni achumiritie gutetera mpumi cha cukuru wa kiuga imwe cia nyomba cia nteto cha tumiririe mpumi cha mwaka jote jojo iria cionanagia cukuru eje etethithitie bobwega ja uria kuri mwarimu uju nande nethiritwe akitheria untu bobo na njira ya gutariria mpumi chao chiongwa ta uria tugutarirwa ni mwandiki wetu wa nteto Samuel Gaishima. Cukuru ya secondary ya Nthaka ya Ikoni ni imwe ya cukuru ciiri cia kiwango ya kinthiguru iria iri kaunti ya Tharaka Nithi. Kuringana na mwarimu murugamiri wa cukuru ino Joseph Mbae, kiri mpumi cha mwanka uju cha kigerio ya KCSE, cukuru ino ni thiete mbere kuonania mpumi imbega iri na pointi 8 kathanta ciiri wataira yari nacio mwanka muthiru. Alitwa 18 barari na grade ya A-, alitwa 41 bari na grade ya B+, alitwa 56 barari na grade ya B, alitwa 39 bagwata grade ya B-, alitwa 50 na bari bagwata grade ya C+. Aritwa 263 kuma kiri aritwa 245 ibawete grade ya C embongere ira niyo ya kuthungira university. Barari 26 bagwete grade ya C, banana bagwata grade ya C- na bana bagwata ya D+, na uni erari alama ya mwisho. Ni kuga percentage ya 83% ni kurukite wita university. Kwogu iyo ni mpumi njega na twacokia Murungu nkatho. Mbae ariuga mpumi no ikiuthate na irachigitwe igitambua mutandaoni na kinya ciatangachwa kiri nyomba imwe cia ntheto ira cionanagia cukuru ino iri na grade A nini na icinditwe icukuru mbingi cia ntere ino cia Chuka na Mara. Bau ni urongo umane atiri turi na miniscore ya 8.2 na ntikumenya bigitumi kwithiritwe kwina gatabia kau the social media every time for the last 3 years riria igerio byaumira karisti kau o kau kongwa gatwika niko gakumira gakithiurukaga gakiaragia urongo. Ariuga mpumi no cia urongo cigitwe igitambua kiri mitandao kwa mianka ina imunthi na itibatiri gwitigwa tibwega nontu ni kuthukiria cukuru imwe mariitwa nontu ria cukuru ya capture itithithitie bwega na ithithitie bwega ni kwangaratania akiri cia antu ni kwaia antu ni kwaia nthiguru na ni wiia na tibwega na nikio nkwenda gutara antu ba media batikajukagie information ya social media. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.